yan. Idi na minsan nga aldaw inakinupin ti Facebook ko. Yak man ninamnama ang makita tanagan mo. Timtuat ito'y riknak tinaipen pen nga ayat. Kaslalay gagara inpen kakit inaccept na. Isuday tan tinagrugya jak may ladawan aragsa. Kasla di mapesat ti iniliw ta pa nagchat-chat. Jak laim pagarup tay tarik na ingkaiyat gas. Ngay di pa'y laing kutsyat tay ingka inay ayat. Gapot Facebook akun kunada kit nagsarak ti dalanta. Nagriing inabayan na idulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen. Uray ken kadagikuten yak maisurot ko'y rik na kubiyag tuy biyan. Agmal-malim a trabaho yak marik na ti bannog ko. Ta iti panaginanak ditay Facebook ka ama ka chat. Umanay aliw-liwag kay may ladawan aragsak. Agyaman at FB ti impateg ko na sa pula. Nupay tawin tinaglabas dito'y lagip ko di mapunas. Asikalaing ayat akinupkupi ko pa. FB tiga punay tanket na saragan ka. Napalaos tiragsak ko agragrag ko daytoy puso. Gapot Facebook akun kunada kit nagsara ti dalanta. Nagriing inabayang na idulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen. Uray ken kadagikuten yak maisurot ko'y rik na ubiyag tuy biyan. Gapot Facebook akun kunada kit nagsarak ti dalanta. Nagriing inabayag na idulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen. Uray ken kadagikuten yak maisurot ko'y rik na ubiyag tuy biyan. Rumbeng kadiya patuluyen. Uray ken